Zdravo svima, ja sam Amina i dobrodošli na moj kanal. Danas sam htjela da vam snimim totalno drugi video, ali ova drama me je navela da vam baš ovo snimim. A ne zbog pregleda, već da pitam sve youtubere da li ste vi zaboravili zbog čega ste počeli snimati. Jer vi niste moderna tehnologija kojom djeci pokažete koji je pravi put. Zar vam je slava toliko udarila u glavu? Jer ja sebe ne mogu nazvati još uvijek youtuberom iz dva razloga. Prva stvar, zato što sam na početku, druga stvar je tehnologija. I zašto jednostavno ne možete da shvatite da sada youtuber ima većeg utjecaja nego sam roditelj na djecu? Zašto ulijevati mržnju u djeci? Zbog čega? Jer ako već imaš utjecaj na djecu, zašto to ne iskoristiti? Jer bukvalno YouTuber je sad virtualni roditelj. Ovo nije hit ni za baku ni za Janka. Samo vas molim jednu stvar. Ako već imate utjecaj, iskoristite na bolji i ljepši način. Ja znam da moji videi nisu dovoljno kvalitetni, ali želim da mlade djevojke iskoriste moje iskustvo, da ne bi napravile slične liste greške kao ja.